Sanibona, phinde ngibingelele futhi nangalo mzuzu. Singabantu emhlabeni, kumele sazi ukuthi you are the only one onegunya ngempilo yakho. You are the only one one-choice ngokuthi ugcinani nanokuthi ulahlane. Uwena kuphela onamandla ukuthi yini oyivumela ukuthi ihlale, yini oyinqabela ukuthi ingahlali. You are the only one responsible for that. Because wena wazi ukuthi endlebeni zami ngifuna ukuthi ngiwagcine lamacici noma ngifuna ukuthi ngiwakhiphe. Wena wazi ukuthi emlomeni wami ngifuna ukuthi ngigcobe uvaseline noma ngigcobe whatever. Wena onegunya, wena onamandla, because you are the one using your energy, your power to sustain that, to keep that or to lose that. Wena wazi ukuthi uDoti usugcwele manje kumele ngochitha umgqomo. Futhi wena wazi ukuthi noma usugcwele uhlale kanjalo kuba kuwena futhi ukuthi uyawuhlalisa uliwe lunuka endlini ukunukela. So empilweni singabantu kumele hleze sazi ukuthi yonke into ilele la ezandleni zethu, yonke into encike kuma actions wethu, yonke into encike kuthina ukuthi senzani, asenzi ini, uvumela ini, unqabela ini. You are the one responsible ukuthi masusulele lapha naleyo umuntu wesilisa. You are the one opening those legs. You are the one closing those legs. It is your responsibility. It is by your allowance. You are in a certain influence or whatsoever. Wena vele ovumelile ukuthi ulideke to that influence. Yes, they know abangani bakho ukuthi akaphuzi akabhemi futhi usayivirgin nani. But ngokumema kwapho nawe wavuma ukuthi uyohlala nabo bephuze. Ubucanga ukuthi uzokwenzakalani? Kukhona nalo yamfana lo kade wayekushela for as many as 3 years. Bephuza bona. Ungacabanga ukuthi mawusaphumile uyochama kule drink yakho bengafaka something ezokwenza ukuthi uzomeke bese kwenzeka something. You are the one responsible for yourself. You are the one responsible for your actions. You are the one responsible for keeping something and for chasing it out of yourself. So, ngomhla ka-10 May 2024 ngezikhathi zantamba manje when I was busy meditating, uNkulunkulu wacacisa kakhulu yazi ngendaba yokuthi wena wedwa onegunya lokuxosha isono esingusathane, ngoba uNkulunkulu uyathanda futhi uyalangazelela ukukuvakashela ngaso sonke isikhathi, ahlale nawe. Inkinga usahlezi nesitha sakhe. You are still in reunion with isitha noma usathane ngesono thizeni osibambile, ngesono thizeni osasigcinile. So since usakuleyo reunion leyo, uNkulunkulu ngeke akwazi ukuthi afike. uNkulunkulu ngeke akwazi ukuthi ahlale nawe. Angeke akwazi ukuthi angene because isono represent ukungcola, ukungcola represent usathane. Into engayisho kuwe ukuthi sorry about that, there's an error kancane la, but into angayisho kuwena uNkulunkulu ukuthi akuyaleze ukuthi ungasixosha kanjani, cause number 1 uJehova uyasazi sitha sidalo yena, uyamazi usathane, uyazi ukuthi usathane ucabanga kanjani, uyazi ukuthi uyiqili kanjani, futhi uyabazi ubuthakathaka buka sathane ukuthi ubuthakathaka ngephi uwiki ngephi. Let's say unodade wenu onengane ehluphayo, ithanda abafana, ihamba ingabuyi ebusuku, ilala ama-out, ibuye siphuzile, ibuye siyamemeza, isibanga umsindo nani, umzali wahluleka ukuthi ayi-maintain leyo nto, wahluleka ukuthi ayimele leyo nto, wahluleka ukuthi ayigcine le ngane. Wenza njani? Wathi yazi ngcono uhambe uphila impilo yakho le kwamathanda enhliziyo khona because uthanda lokho. Angithi angisakudingi la emzini wami, ngiyaxosha njengamanje. So ayixoshe ekhaya ingane ngoba ayizwa futhi ayifuni ukuyiyeka lempilo yayo. Hlasimbe thola ukuthi seyibekezelele for as many years ekhuza. Yekela leyo nto, yekela leyo nto, yekela lezo indlela, ingakhuzeki, ingalaleli, ingamthobeli, ingayenzi lento akayishoyo. Mind you, it's your sister, ingane yakhe. Now, le ngane
isiphelelwe indawo asinayo indawo yokuhlala, iyazi kodwa ukuthi khona wena, ikuvakashele wena ngoba ibona ukuthi vele wena uzilungele uphansi, nokuthi awazi futhi ngayo, nokuthi awazi ukuthi lezi zindlela zayo ihamba kanje kanje, noma awuqinisile wena umthetho njengakuwo, because kubo umthetho uqinile, ustrong, bawushaya ngempela. But wena ngoba awuqinisile umthetho, izoza kuwena because ulula, right? Asi sifikile izenze yinhle. Obviously mayisafika angeke izithi ifika nje siyolala ama-out, never, otherwise ucabanga ukuthi kabandla. So mayisafika okokuqala izozenza ibe yinhle, iziqoqe, uzoyitshela ukuthi hayi i-right lengane ayinalutho, kodwa ukuthi makuhamba isikhathi, after a few 6-8 months iqaleke manje iziveze ubuyona, because umuntu akakwazi ukuthi ahlale ezifihlile isikhathi eside. No, ngisho ngufika emzini womuntu uzothula vele ngosuku lokuqala, uthule ngolesibili, ngolesithathu uzoveza ukuthi hayibo phela mina ngiyayixoxela, phela mina nje ngiyukuthi nokuthi, because ubuwena abufihleki. Obviously ngaso sonke isikhathi buzohlezi bufuna ukuziveza, buzohlezi ufuna ukugqama, buzohlezi buyiqhakambisa, because awukwazi ukuthi ungalibele ubophile, uyazi uyafuna ukukhuluma ngelo kodwa angeke uze kuhlale kanjalo. So iqaleke iziveze ubuyona, because yanxaneleka phela into efuna ukuyenza, yanxaneleka phela abafana, yanxaneleka phela uphuzo, yanxaneleka zonke lezi zinto. Iqale iphume manje yenze ngendlela ethanda ngayo. Akufonele udade wenu athi lo omzalwayo, remember athi kuwe kukhona, athi ufuna ukufika azokubona, and then you're gonna be like, how yazi khona umntwana wakho lana, umtshele lokho. Mind you, nikhuluma efonini, so there's hundreds and definitely 100% chances ukuthi ezwe, mhlawumbe they are in another room, in another location, but they can hear ukuthi you are speaking on a phone and futhi ukhuluma noma wake lana, ezwe mhlawumbe elikwenyile ikamero, but because udade wenu uyayazi ingane kangcono, uyazi ukuthi indlela yokuyixosha iyiphi. Aze asho umzali ukuthi lalela ke sisami, ngikuthanda impela kodwa angeke ngize ngize lapha emzini wakho usahlala naloyo muntu, angifuni ngisho ukumbona loyo, wanginyanyisa kabi. Futhi wathi hamba lapha ekhaya, wahamba ebulele i-TV ushiya kanjalo, wahamba engitshontshelile isitofu sami sakanamusho 4 plate sakanokusho, wahamba etshontshe kwi-safe, wantshontsha imali yami yonke kade ngisevile 70,000. So angifuni ngisho ukumbona. So aqaleke manje akutshela ukuthi yazini, ukuze ngikwazi ukuthi ngifinyelele lapho, because when you love your sister, you want to see your sister, and you love your sister more than their child. Ebese uthi akutshela ukuthi yazi le ngane yona kanje 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 kanje, leyo ngane le ibehave ngale ndlela, le ngane le ayenzi kanje, ayenzi kahle, ibehave kahle. Nawe uzocomplain kuyena uthi hey yazi Nkosi yami ave hlupha, yazi asalala lapha ekhaya, yazi sesinenkinga lapha ekhaya, yazi umyeni wami uqabana nami njalo, because ave hlupha, ulala ama-out, uyamemeza, uyaphuza, akekho right. Athi umake relax, yazi ukuze umxoshe kumele enze njani, kumele uqinise umthetho, kumele ukhande sho ukuthi la ekhaya akho umuntu ohamba ebusuku, because uma umtshele lowo mthetho loyo uzokhanda sho ngeke aze akuthanda ukuhlala lapho and uzohamba. Akutshela, akuyaleza ngayo yonke into ukuthi naka ama-weakness akhe, akakuthandi lokhu, uyakuzonda lokhu, uthanda ukuthi ahleze enikeze inkululeko, uthanda ukuthi ahleze enikeze yonke into ayifunayo, but uma ungamnikeze yonke into ayifunayo, surely and surely uzohamba, uzonishiya lapha ekhaya, akunikeze zonke izindlela zokumxosha. And this child ngoba akafuni ukuhamba, uzozwa ukuthi ha efonini uyatshela njengamanje ukuthi kuxoshe kanjani, ngoba usayine akasenalo ikhaya. This is the only gumbi asenalo njengamanje, uzeziguqula nje isikhashana. And bear in mind, uma ezishintsha, it is just a very simple and manipulative way to gain your trust and tolerance. Because ukushintsha kwakhe isikhashana
ufuna ukuthi umdabukele ukuthi hawu Nkosi yami use-right nje yazi akasahlupha akasaphumeli ngaphandle, kanti cha, they're just manipulating you so that uzomtolerate ezoqhubeka ahlale la engeze wahamba. Cause ukuhlala kwakhe la is hindering your sister to come. Ukuhlala kwakhe la is hindering ukuthi usisi wakho asondele eduze wakho, because usisi wakho ngeke asoze asondele eduze wakho. And wena uzothatha ngani ngokudabuka, Nkosi yami bakithi yazi akanandawo, Nkosi yami ingane yasisi ayingeke noma engaqhubeka ahlale. So isono sikanjena yes sikuthwalisa kanzima. Yes uhlezi ubalisa uzumtshela uNkulunkulu, uguqe ukhuleke uthi Nkosi nayi nginenkinga yokuthi nalo loluphuzo lungiqedela imali yami, naku ngihlupheka, naku ngisosizini, naku ngingena kuthula empilweni yami, naku ngisey'nkingeni. Sikuphuzise uphuze noma ungasathandi, ukhale kuJehova ukuthi Nkosi angisayithandi lento, Nkosi angisayidingi lento iqeda imali yami Nkosi, lento ingenza ngakhululeki Nkosi yami. Ukhulume noJehova. Mind you, efonini that sister and that other sister, that communication, because ucingo it's a way of communication, and the only way we communicate is to the Lord, ngokuthi sikhulume naye, ukuthi siguqe ngedolo lethu sikhuleke. And that's how uNkulunkulu brings answers. Uziletha ngani izimpendulo? Uziletha ngokuthi siyaleze ezwini lakhe ukuthi bhekani sithi siyabhonga sifune somgwinya, bhekani sithi siphethe izikhalezo ngokuthi, bhekani sithi si1 no 2 no 3. That sister telling the other sister ukuthi lalela ukuze umsuse loyo ngizokutshela ukuthi enza njani, ukuze umsuse lo mshayeli umthetho, ukuze umsuse lo mshayi, ukuze umsuse lo menze u1 no 2 no 3. So uJehova ngokumazi uSathane izindlela zakhe, ubuqili bakhe, through that prayer ocingeni with the Lord will advise you ukuthi yazenze njani. Just fast, zila ukudla khona sizolamba isono sibaleke. Mind you, akekho, I promise you, akekho umuntu ongahlala la elanjiswa khona. Thanda ungathandi, there is no survival uma ungadli, there is no survival uma ungadli. So anything and everything is survival ngokuthi idle emzimbeni wakho, is survival ngokuthi idle, whether it's idemon lomona, whether idemon lokuhleba, li survival ngokuthi lidle. So mase selilambile lizokhambisa uyohlala lapha nabangani bakho, niyohleba nqavu zindaba, and the more hleba the more it's feeding. So uNkulunkulu uzokadvise ukuthi yazenze njani, zila ukudla. And uma uzilile ukudla, you are so tired and exhausted, awubi ngisho umdlandla ukuthi ungakhuluma. Why? Because uzilile. And lento ayidli. So uma ungasithola ngesikhathi sokuthi uyohleba, lo moya wokuhleba uzokwenza njani? Uzobaleka, uzorun away from wena. That is why uNkulunkulu lithi resist the devil so that he can flee away from you. Munqabe uSathane so that ezokubalekela. Uthi nje cha angikwenzi namhlanje, cha nithi siyophuza, cha angikwenzi namhlanje. And the more uba consistent, the more noma ulingeka kangakanani uthi nje cha, that is when the demon lizohamba likushiye. So mind you, mawukhuleka umthandazo wakho, underline this is very important, umthandazo wakho nesitha siyawuzwa, because when you are praying or saying something lapha emhlabeni, it goes straight kwi-realm of the spirit, ihamba la emoyeni, and ibona yonke ispirit, ibona ngisho Sathane, amademoni, ibona iyona yonke into. So sizozama indlela yokuthi kube sengazuthi yonke into ihamba kahle. Now you have prayed to the Lord ukuthi Nkosi nginenkinga yokuphuza kanje. uSathane uzobona ukuthi okay lo usiyasibamba ke manje, usefuna ukusixosha futhi la emzimbeni wakhe. Yazini, azameni ni plan, azameni elinye itulo. Sithi ayi ngcona athi ukwehlisa amdedeleni, athi ukwehlisa kancane ukuphuza. And when uzobona ungasaphuzi, ubone your money siyagcineka because you cried for that. uNkulunkulu angithi ukhale ngokuthi imali yakho is getting wasted because you are drinking, you're wasting your life nani. Sithi okay, asimiyekeni ngokuphuza. Bese ubona ukuthi yonke into isi right, and then bese usibona singasekho isidingo sokuthi uzile ukudla. I mean akusekho okurongi. But not realizing ukuthi sitha hayi ngoba sihambile sisacashile nje kuphela, senzela ukuthi ungalinge wasisusa lana, ungalinge wasisusa la empilweni yakho, ngoba asisenayo indawo, sifuna ukuhlala la ngenkani.
So nawe vele uyeke ukuzila ukudla ngoba ubona ukuthi vele everything ihamba kahle, kanti akuhambi nakancane kahle neze. Usakhona usathane and uNkulunkulu uyambona. So leyo ngane uyayigcina uthi hayi vele si-right Nkosi yami, uyidabukele. Manje usisi wakho ngeke aze afike isakhona. Uzokwazi futhi ukuthi isakhona ngeke aze afike. Uzowazi ngani? Ngoba umshayeli ucinga ukuthi hayi akasekho-ke waze uzongivakashela. Because mase usuhleli usurelaxile empilweni yakho, usungasenazi iy'nkinga, usuyabona imali yakho siyagcineka, awusiboni ngisho isidingo sokuthi uqhubeke ukhuleke. Awusiboni ngisho isidingo sokuthi ungaze usondela kuNkulunkulu ukhuleke umnxuse each and every day. Ngibona yonke into ukuthi hayi konke kuhamba kahle bese uyarelax, kanti cha isitha khona la sisakufuna sisafuna ukupressa khona, khona la sisafuna ukucindezela khona. So it is up to you as a person to stop tolerating him, to stop tolerating isitha. Uthi ngoba vele hayi ngoba ngisaphuzi ngi-right, cha akunjalo. Msuse completely. Ungasho ukuthi hayi ngoba mhlawumbe vele sengiphuza nje at least kanye ngenyanga sho ukuthi ku-right. Ayikho leyo nto. Ayikho into yokuthi e-right ngoba nakho uyenza thasi. The fact that uyayenza, it is wrong. Uzothi emshadweni ku-right ngoba nakho abantu besifazane abangaphandle ulala nabo nganye ngeviki. The fact that ulala nabo, it is wrong because you are still cheating to your wife. Usamjolela unkosikazi wakho. Usafebela. Ngoba nakho ukwenza kanye ngenyanga kuphela. Sekukwenza kube right. Ayikho leyo nto. So njengoba usaphuza lo butshelana namhlanje. Uphuza mhlawumbe kanye ngenyanga, kanye ngeviki, kanye in a while. Akukwenzi kube right because kusayisono and kusanyanyeka kuba bohlala ekhaya ezulwini. So uNkulunkulu ngomoya wakhe ngeke akwazi ukuthi azohlala nawe. Ngoba uyathanda, yena uyathanda. I want to promise you people lento. uNkulunkulu uyathanda ukuthi azohlala nabantu bakhe. Uyathanda ukuthi umoya wakhe uhlale kubo. That is why Jesu washiya nomduduzi umoya engcwele wathi uzokunifundisa konke. Washiyela bonke abantu abawulangazelela umoya wakhe. And uyathanda ukuthi bonke babe nawo, khona abantu bonke bezosizakala, khona abantu bonke bezophulukisa, but inkinga uwe osagodle wafukamela isitha leso sono leso. Lesi uNkulunkulu angahlangani naso. So phendukani bantu bakaNkulunkulu. Isitha asinendaba nani. Sifuna ama-benefits ezindlu zenu nje kuphela. So yekani ukuveza ukulunga kwenu kuso. Usivezele ukuthi uthambe kangakanani wena, usivezele ukuthi ulunge kangakanani wena, noma isitha noma ungaphuzi wena kodwa uyakwazi ukubaphuzisa abanye abantu uma kumcimbi, uyakwazi ukuthi ubathengele abanye abantu. Lokuveza kwakho ukuthi ulungile sisohle sikusebenzisela lokho, sikusebenzisela lokho. Mind you, if uthengele omunye umuntu uphuzo, uthengele omunye umuntu ugwayi, uthengele omunye umuntu into ezomlimaza ezombulala, unesandla ekufeni kwakhe, unesandla ekudakweni kwabo. Mase bedakiwe sekumcimbi la emzini wakhe emshadweni wakho, wabathengela lokho tshwala lokho, bazothi bephuma la sebeshana sebebulala la sebegwazana, la ube nesandla, igazi lakho nawe ligcwele igazi ngenxa yalowo muntu osuke sefile ngaleso sikhathi. So leyo ngane ozothi uyibekezelela, kanti ayisekho lapho. Isihlalela ukuthola other benefits ngomzimba wakho, isihlalela ukuthola other benefits. As that girl or that lady or that guy usisi wakhe etshela ukuthi xosha lento, xosha lo muntu uyakulimaza, xosha lo muntu umxoshe kanje, ubona umbekezelele. Uzoshiya uzokhwitha vele ukwenza lezi ezinye izinto because uyabona ukuthi ziyajampisa lezi. Usheshe uyibambe, usheshe uhlakaniphe. So into azoyenza uzofuna indlela azokubenefita ngayo kuwena so that nawe ezothola ukuthi yini angayithatha ayincuze asisuke naye emzimbeni wakho. So wena usagade ukuthi izofeba iphume ebusuku kanti cha, isikuhlukumeza ngokuthi ibhizi yakuntshontshela kancane kancane. So leso sitha osigcina in your life uzozitshela ukuthi usu-right wena, awusaphuzi nakakhulu, kanti sibhizi sikuncuza impilo yakho ngokuthi sikuqedele ukudla, sikwenza uhlupheke somewhere somehow. Khona lapho sizokuhlupha khona or sikwenze uxokozele ungabi nakho nhlobo ukuthula. Because izofuna ukuphuma na something la kuwena. And njengoba belusigcina wena, sizokwenza influence ukuthi okay, ngcono uthanda izinto, ngcono wenza 1 no 2 no 3, sifuna ukuphuma kahle nomphefumulo wakho.
siphume sihambe siyowuvalela somewhere somehow. Lapho khona ungeze watholakala khona. Mase usungasatholakala lapha uNkulunkulu yokubuza. Uzothi ngakuyala nje ezweni lami ngathi ungebi. Ngakuyala nje ezweni lami ngathi ungenza ukuthi. Ngakuyala ngathi ungathanda izinto. Ngakuyala ngathi wenza njani wena? Wathanda izinto kanti sithi sakutshontshela khona lokho ke. Ngokuthanda kwakhe izinto sakuthumba umphefumulo wakho waze waphelela khona lapho la uphelela khona. So as that example uNkulunkulu ayenza ngaleso sikhathi ukuthi fana noNkulunkulu ezokuyala. Sorry, kufana noma othandwe wena ezokuyala. Because uyayazi lengane, uyayazi izalo yena, uyayazi ukuhlupha kwayo. Kade ethola lethe bekezelela. Mase sihlupha wena. Uzokutshela, ayibo, uzumxoshe kanje. Khona ngizokwazi ukuthi ngisondele eduze kwakho. Nangu uNkulunkulu uyamazi uSathane. Ayikho into engayazi ngaye. And uyasazi thina abantu ukuthi silunge kangakanani. Ulungile, uyabathengela abantu, ulungile wenza zonke lezi zinto lezi. But uyazi ukuthi lokho kulunga kwakho kuzosetshenziswa against wena. Lokho kulunga kwakho kuzosetshenziswa ukuze kubulale wena at the end of the day. So uzothi ukhuleka umnxusa uNkulunkulu ukhale ngazo zonke izinkinga zakho, ukhale umtshele ngoSathane. Uzokutshela ukuthi msuse kanje. Uzokutshela ukuthi dila naye ngale ndlela nangale ndlela. But ekugcineni kosuku ukulala kuwena. Ukuthi uyamlelela noNkulunkulu akutshele kona, khona uzosizakala wena. So isihloko sithi wena ongasixosha isono. Wena ongamxosha uSathane. Konke kulele la. Because uhleli nawe, uhlele egumbini lakho, uhlele emzimbeni wakho, uhleli nawe ngaso sonke isikhathi. You are the one unegunya lokuthi umxoshe uthi lalela ngisakudinga yazi. Ngisakufuna ukuthi. Athi uJesu senginqoba konke ngoyebo nangocha. So everything ehlangene noNkulunkulu ithi yebo kuyona efinyelele kuwena khona izokusiza. But everything engahlangene noNkulunkulu ithi qhabo kuyona because izokususa away from uNkulunkulu. If uzobayilwa mama ozothi yena cha ngiyamdabukela. Udabukela isitha wena. Sona sikudabukeli ke ngitshele. Sona sifuna igazi lakho, sifuna umphefumulo wakho so that ungeze wabona umbuso wezulu ngelinye ilanga. Sona asinendaba nawe. Asinendaba ukuthi ujabulile, asinendaba ukuthi uyakhala, asinendaba ukuthi unosizi, asinendaba ukuthi ulambile, usuthi, asinendaba nayo yonke le nto. Kodwa sifuna kakhulu ukuthi ungalingi wabona umbuso wezulu. So abantu baNkulunkulu kulele kuwena. Nalizwi kaNkulunkulu aphendula ngalo. Esiyaleza ukuthi singamxosha kanjani uSathane khona uNkulunkulu ezokwazi ukusahlale nathi. Because unegunya lokuthi uguqe ngedolo lakho umnxusa uNkulunkulu ukhuleke kuyena ngithi. And nayigunya unalo futhi lokuthi ulalela izimpilo zikaNkulunkulu by reading the book kaNkulunkulu ukuthi kumele wenzeni. Isono sixosha ngani? Usixosha ngokuzila ukudla, usixosha ngokukhuleka, usixosha ngokunqaba. Because usuzivumile ngithi uNkulunkulu wathi nginenkinga yophuzo, nginenkinga yobhemo, nginenkinga ngemfebo. Ayithi mase kufanele lelo soko lakho uthi cha. Abase befikile abangani bakho sisiyophuza uthi cha. Abathe befikile bathi bazokubhemisa ngemahalo uthi nje cha. Yona ndlela ongakwazi ukuthi uxoshe ngayo yonke lento embi emzimbeni wakho because it's killing yourself at the end of the day. Ibulala wena uncozu kancane. Umbuzo uthi you want to die? Ngenxa ukuthi abadabukela hawo Nkosi yami umngane wamsezo wangithengela Nkosi yami spend imali yakhe wazi wasuka le egoli ethi uzongisurprise Nkosi yami. No angisale ngilokhu njana ke. Soka lami selize lafika. Angisale sengasayi ke enkonzweni ngihlale naye. And it was just a plot. So stop tolerating izinto ezilimaza wena egcineni kosuku. You are very tolerative, but utolerate okuwrong. Utolerate okulimazayo, utolerate okubulalayo, utolerate okukhala ngakho ngelinye ilanga. So wena ungaxoshi isona. uNkulunkulu uzibekile zonke iziyalezo ukuthi ungasixosha kanjani. But konke kugcina kulale kuwena. Because impilo yakho and isezandleni zakho, isemandleni akho, isekuvumeni kwakho, isenqabeni kwakho. Because igumbi lakho leli, wena odecide ukuthi kuhlala la kuhambani. Take a stand. Ima uqine njengobaba oyinhloko ekhaya osho ukuthi lalelani la. Manje 1 2 no 3 ngicane ngiphumele emzini wami ngoba nizwa. Ungalibele ukutholerate izingane ezenza izinto ezirong. Ingaze kho ziyaphuma ziyabheba ziyafeba zenza zonke izinto ziyantshontsha uyayitolerate uyayimela yonke into ezenzayo. Zizothi mase intshontshe lapha ngaphandle wena uzosafarisha egcineni kosuku. Because uthi isintshontshe ingane yakho bese wena kumele ukhokhe futhi.
izothi sifele lapha ngaphandle kumele iyolanda wena futhi. Kanti mawushela umthetho ukuthi lalela, ngidweba umugqa obovu njengamanje. Ngithi la ekhaya kwenziwe ukuthi okwenzayo akahambe ufuna umuzi wakhe ahlalele ngaphandle angisahlangani naye. Ume uqine. So dweba umugqa obovu ngempilo yakho uthi mina isono ngisitolerate. Because isona sokulethela ubuhlungu, isona sokubulalisa ngelinye ilanga. So nje lawo mazwi nje amafishane uNkulunkulu ade fisa ukuthi sibe nawo namhlanje. Ngiyanxusa nje ngicela nikhumbule kakhulu ukuthi lezi ndaba ezakho zokusiza wena nomphefumulo wakho. Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. For amanye ama-video khona izinkundla zokuxhumana TikTok, Facebook and Instagram. Hlaze nazi-ke ukuthi siyacela ndlulisele emnyalezo nakwabanye khona bezosindisa abaphulukiswe ngoba iyona njongo nenhloso ubaba ohlala ekhaya ezulwini athanda ukuthi sibe nayo. uNkulunkulu nje abe nani, uyanithanda kakhulu, ulihle ithemba lo kaMzobe. Nisale kahle. Amen.